Kabor ka Batesi TV ka undi basnyambak penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Ka All Meghalaya Contractor and Supplier Association klapan pawi ka jisngau khia halor ka jingmi saka wepat ka kanhun ki kontraktor bat kan thoru ba ka jingmi parthai saka we ka kanhun kan pandeko ya ki jingdawa ki babun ki bakum ka kanhun klapan paw saka sarkar nagmenta ka jingmanto ju ki kontraktor ki badan ha ka jalla barok we ha ka jing akran ba ki lat pathai khubor ha ka khatn rew tarik uklalangkot arjar arpun rew u general secretary ka association ba Emmanuel Im ula ong kat kum ka jing thu jong u hadin bolalik pan yeshimanta ha ka jingalang melakhat penlong da ka we pat ka kanhun ki kontrak ka bolong ha state central library shalong dangshen ka pawbit ba ka de tang ka jingkwa jong ka ni kanhun balong nongyalam wat habak la don lopa ka All Meghalaya Contractor and Supplier Association ka ba kadublut ya barok ki kontraktor ki badan hapo ka jalla Ulaong ru basyan kani ka seng jo ki kontraktor kan sa syong ya ka Central Executive Committee banya thir ya tai shwam pedang buro mi kontraktor na Southwest Khasi Hills ban na Riboy District kum gid khot bapura ki bukwa bani trailang hapo kani ka kanhuon ka daw ni ka jingmi ni association ka bang try ni barok ni tet pat UAE amtang ni ka ni association ni ka jingmi chung ki nang mi iseng halang manakasni nang mi political party kimi iseng niam babun kadai kajing kwa long nangyalak kabaning kong kata ke bat kabaar kadai ngalak ban om mengatakan dari kata kabang hakajing perkat kajong kadai kajing kwa simen kajing kuat mentoy simen aka dikatar kelak bandai kada but kabkham konsen tam kadai haba miseng kanu ka association ne kina kiseng halang ne kiseng political party ngidi ban kadai bandon kadal abang miseng kai kata kada ada kadai nakabenta kajing mentoy jong babun balang wat na kalian kajong niru kamdan pe konyo lane kajing khan namar wat ka constitution ka kari India ru katum ka fundamental rights ka article khat kendai part 1 clause C ka ai like dut ba kino no beriu la ban form kino ki beriu la ban form kino ka kunhun ani ka association dan akan yang kajong ni imban ni kanu jingwet hari kadau kalong kabang nisngong linggo pan bat nisngong benya kalong bang kamdan sisian ru naki ni boro art kli kiseng di badang mit mai baswa bakin jam sakman kandan kajing nisngong kajong ki dan kandan kajing wan mi banyak keren ban pensngau kita gijing kiba lesi maki lani kita ki perlok kiba yadan tak kenhun ke jongki tie kendu kumbakalong atrai lengba ki lat patai kubur laju kendu nak kapor aga bangi let banrak serta abayade pat kijing kiba kitrai jela kontraktor yang hidup nakapor support te halor kini ki wat natrai nakaliam jong kini ki kenhon ki kemaru kilong aware kita mereka daw kaba kami dan kendiat seni kadai haka kalai terik mentau mana keladon kowe kajing yalang jongki katuk aningot ki kebun kontraktor hang ni state central te nagaliang jong katuk aningot ki dekot di badan hakaniga satri jong kaniga kebun do joni ki tintep yang ba badan kata kajing yalang baki lakot tundum yaki kontraktor jong kaniga jela ka joni kasih jantia entam makin poin kata kajing yalang
te iwe na kita khot ki jong ilafun yang ai ông ba ka invitation ru na kalian ka jongki lapha te kabha ba na kalian ka jongi ni mi te nga da ka jing snow kya ba ka jing kle mga pakhat ka pinta ka jing mentoy lang jong baro ngalai ban lang kata ka meeting ka jing lang ta andang apoy hang ta melayat ka pangyat ka meeting aku banding kong kabang ngayo snow bagi snow sepang kajing kajing yang kenduk kajungki lor dan kaskim JJM rekat bang adang syong kata kajing lang asdang ban pihak ya kata kajing mut kajing temu kajong kita ki potlok ki bayadang kata kajing lang kumangaong mene pasdang lese kadai ka jing kwa long mengelam kajungki ani yo kajing bamhun kata kajing trikam do namar nipat juye trikam riyo lese ngachu kajing pusat ke dengai ada sih dari kajing mampun kajing yang terekam berbun nak kim semtre te anda kalau ayat kata kajing lang kalau syong no nak kata kajing kajing keren kajing no mat anda kalami nak kata kajing lang sebab kidan ki perlok na tan west south west na nompo kilawan menyekundu ya ki amba Gidan kajing temu panik senok nak pati intrek berkali betul betul. Ke dang mentak siru mustap nang yo ka full call nau ki kontraktor ki mana boy. Telefon yang ki ong ba ikwa panik senok ti berkali kajing pi nama yo iba kidong kajing ket kre ba tam ki keren ni kita ki bakongsan ki ba ni kum ki kontraktor berit ni ya penduk jing hati di sini bangta bangkong kedai kajing bamyo kam kajing bamyo bel te nakalian ka jongi hati di sini sini banwan bisa syong ya kajing lang si isi jongi ni badadat nanta ni sa pediang burong ni kita ki dekat nang te na po southwest na west pat na hoy te jadi kita ki daw ki penlong tay ya ka ba mi ini ki kenhun ka ba ningkong ada kita kajing walong mengelam bakar baar ma ong namanya padai lese kajing pan to sina kita ka ngapu hilada ipoi syakata nakaliang kajongi enggak ada ai ka dokas sya usembut menteri ramba berimpek ya ka home perang dibeli bat tunjuk show chief minister dia bagi nak snow bahagi por kita mencuba kijidan kita kikam kita kini ki kontraktor ki barat bayar ki yo bekan dan kikam ki bagi khot napo ki EE division napo EE division executive engineer napo ki division nangta na SE bamot na ki circle nangta na CE bat entak tak ndrai hakini ki hindia senan pat kajingkot tanda kelas sulong bet tang na CE bat ki tanda kita ikut mangga keren ini di waktu belakang kita belum lang man pelong baik kawai ka tapi sekarang kadai kata kadau kajing sa ye ben baca ye konsuat kini ki kontraktor Raja Lai jadi tentang ki bau di berang dai ki kontraktor ke berang dai amtang mangi kenduk bagi pensmo kita jing dan yang apa yang kita berkas ka dai bat kajing siam kajing kenduk kita maka orang kajing kita bagi kenduk di pos dan rengi ajing mut tu pa kandon ka Meghalaya Contractor Protection Act kapan yada ya kontraktor Trajala ka bay day ba kajing yo kam yo jam but bay day but sakaway pa kabenta ka bani ajing mut kita kalong ka state contractors welfare board fi lada kidan kini ki akdi ki lada ki shin bat ki penlong an ni ka Meghalaya Contractors Protection Act
but like state contractors welfare board kan pensuk ban streamline ak bayadai but kajingdon ki kontraktor kumno bakin ka jing pia ki kam bijak pat kham tam eru kajing ai ya kadel te lada ka sarkar ka badan nya kajing kle na ka benta ki maksud senang bagi try jela dengan ka jela ka ni try kin hap perkat sani ba ya kena kajing ai jumut jungi bat nget scam ru ba kadi ban pediam bat ban penlong anya ke ga bangi ni lah Bu Ahmad sisian ba kinang mi bun teliti kan bun kanang pen karya ya ka ya ki kontraktor bada kaju upor ru lada ipet ya ki jengtawa ki ba ni la bu de si mangi lada ngidan lang kaju mut dan yang katakan motif ada ngipan lang kaju pan ngalaban ong try kesokar kan sekarang dari lada ngidan lah kaju temu bala kaju mut buat kesokar kan syam jing buat kan pediang ya kan pediang tang yanu kajing terwajung nu namar wei terupan ke jingpan ke jungu dak muai diwei ki kenmun ki pan dak muai diwei ki pan dak muai mereka squat ban ong tang ni wei kani ka kenmun ke jongi kana dan ngadu usnam arjatra na sengeka nila register usnam arjatra but padai guru ka sek ka ba ka kenmun ka bala itu dak sorka baling ong kata namar kadi ka kenmun ka ba ngiadon ha kani ka Meghalaya construction and other building and other Meghalaya building and other construction welfare board kabangir ngi dikit khot president bo secretary jong kani ka kenhun joni ude khot kata ka bo te kadai bat om kan kata ladadon kino ki tenders kidon kino ki meeting but kadang ka nakalian ka jong sarkar ka jing pentet nakalian ka jong ka kenhun ka jong ni kadai ka bala itu but ni juyo ka jing pentet nakalian jong labor department jong PWB ke PHE but kiwi dia ki lain department te tangkata na suang ba perlu kontraktor ki ba si badan kano ka jing IOE te kani jing sisa ni ki babun ki kam ki banginan le ngin juda kan kuat kan mamai beras rengi iba ka jing mi ki kenhun ki ki bor ba menta ka penlong ni bat bagi mansi bagi pat ki perlu media ba ngin hab ban percaya ru ngiat ka bede ba ki citrikan juni nakalian ka jungi kumaka ong ipi ne ide ka kenhun ka ba sim ya ka bat kebakaran ya ka collective interest jomparo ki kontraktor am memikran tang sepang iwe anun namar apa nitong ide ban semutu kalau ba banbat banlong nong yalam kadi ka kam ka besuk hendrai ban pentrai kam katahin kadi ka ba kami namar ba ki babun nang hakani ka kenhun ka jongi ki ki kontraktor ki bela dan ki experience ki bela dan ki credential but ki deiru ki genuine contractors ki bela itu ki line departments baru ki badan akan yang serta ki badan ka jalan ni te nakalian ka jongi ibu ba ya kani khmat lada kano ka jing ka ba ki para kontraktor ki ba one ni keluar dengan ban ni labu ru sibun ki presentation ni dai kendo ki menteri ki prepare ni dakshan ni nang sey kendo menteri Tanah tourism ni kendo menteri jom katanan kat kakia kini kisni teswa katu ni dai kendo ya sembut menteri ramba baro anmut bat kumju ya gymnast te hakabai dai baka dan kubai ke bentar ha pernah di Samba ngila yo punya kendo ya i sembut menteri ramba pada ipet ya katanan pinbludi bat ni lapin snoi i ba in pelat ya ka bel jongki kontraktor swa ka arpo tarik jong Samba bat mas mo komen bakani ada pala utlong te abai dai bakani ni aku belai ya sembut menteri ramba mai apriang yang ni jong tepat ke jongi katar kadi hadir bagi kontraktor ki beret
ki kontraktor ki barit kan ka jela ka juni ki lawan snow ini pat ni dali pat snow ini ban bu dia kan ka jing mat jong ni sembut menteri ba anak yang ka jong lah diam pat kalau ulah